da moram njega stikati. Iskreno. Kira prasica, tako iznač ga je pustila po 7 mesecih. Ps. O, Ester, glih smo govorile o tebi. Zakaj si pa pustila Kaja? Pač, Ne, pa si te ne obsojam, sam zanima me, ker je res kul tip. Mislim, to je tvoja stvar. Gremo. pujsa.